Rumikapta Atui Kamataya Popping Naga Yazabo Indian Constitution in Rumkawai Kangran Kasa Lahera Manipur PJP with Vice President former Minister O Lukhoi Singh Lee Kabang Sanghaira Lake Yang Thor Ajit the Tangkhul Express we Pau Thangmeiring Chodang in a Pami Delay Pau Binghi Misaina Nganang Rumsa Naga Constitution Indian Constitution ni Ngurum Sakra Gaji Pau Sampanghaira India Wili Mangarumla Itum Kalatawi Naga Constitution Yazabo Aina Naga Pilan Lay Pulungra Gaji NSCNIM Natanda Naga Political Chan Exactly Sakjangda Paisin Rag Haina Ka Ajawan Thang Nagaland Chief Minister Nefurio Aina Deputy Chief Minister Y. Badan Nathanda delegation being Center Representative Sangda AK Mishrali Delhi Chan Kangzek Kaji Thaka Naga Yazaboje Indian Constitution li incorporate Sakvai India Shokar ready Aina Ladele Chief Parliament li Bill Misanglaga Sarajia Naga Pilanda Civil Aina Cultural Function Mangli Shijin Baira Government Function li Mishijin Baimra da Hanga Gajida The Hindu we Pauli Sambanga Ajukum Naga Independence Day Kamayonila Pongshok Li Gahai Naga Wing Kaikang Gahai Tochan Kala Naga we Principal Ngakshon Ngak Thaira Kikika Rarano NSNIM na Chiling and Ingtit Radale Kala Machut Mi Gahai Sovereignty Li Pilan Aina Yazabo Hiva Zangshon Zangtai Pulungi Gichina da Naga Naubing da Boda Kalechi Wivang Ngarabara Gichi Hang Gahai Lale Deputy CM Pattern Naghang Ngalay Constitution Khani Pilan Khani da Malay Baimana Gaji India Shokana Ngarurik Hanghaira Ka Pilan Aina Yazabo Ngate Pulungra Gaji Boda NSCNIM Panbam Delayda Pattern Hangsanga Naga Kapanbam Integration Sara Gaji question la Malay Tura Gajaji GOI na rule outside Gaji la Pattern Hanga Assembly election Mararang Laka solution Quira House Gaja Para Gaja Yarila Honsan Hairada Badan na Pangshoka Election Mararang Laka final agreement show Sahayaka Kasina Kawivang interim government Le Salabai Kala NSCNIM na Ningchangaka final election ni Zangbayada Badan na Hangsanga Sunday Shogana la issue je Kupsangai lak aina leya Kala PM nila apam hi Raisang Kwai Ningsang Milak aina leda leda Deputy Chief Minister Jina Hangsanga NSCN Niki Sumi Group aina sender we ceasefire la Ajahon Tang Gasay Sangda Group China Ngatay da Timan Gasama Lemana da Badan na Hangsanga Former Minister O Lukhoi Singh Lee Manipur PJP Vice President Sada Kabang Sanghaira State Party President A. Sharda Devi na Lukhoi Lee appointment kami Lairik la Mishokhaira Ajawan Manipur Legislative Assembly Lee Wangkoi Constitution we ena ex-MLA kala former Agriculture Minister Sagasa O Lukhoi Singh nganing laga NPP we Kuiracham Loken Singh na kagahaina HIV IBC lambi mari khakta da miyo yamadagi amada sindui HIV positive oiba mama mapadagi machada sakhangdaba miyo singa kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandui mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandoi ana layeng de ikap matamda HIV test to the ikap labadi HIV sandui Chang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthopon Sexual transmitted infection STI haibadi pinungi laina dagi sungak thopongami aduga angang pamdrabadi kondom sizinabiyo HIV haiba virus asina mipung khudimagta sokhali masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi masina mi amadagi amada mathang sendopangami aina domu sinari HIV test tongna bagidama aina domu sinari kondom sizina bagidama aina dombu singnari nasabu HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupa moron khangnabagi damak It's toll free number 1097 the phone tobi English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani Nako AIDS app su download tobiu amadi sizina view Yukro District le Kharesada Yoga Championship Rongmi Gida Ledele Yoga Championship Chile Yukro District Yogasana Sports Association na Makok Mida Rakra Tarik Tarada Katumthang Rongmira Yukro District Yogasana Sports Association hi Manipur Yogasana Sports Association ni affiliate kasana
Yoga Championship Chile Ningasang Pingna 6009105616 La 8732031281 Money Aka 8329610636 Li Tarik Trada Kaniwe Alumni Ngahan Mabaira Shongza Khawung Khawali Karing Ata Khangrok Leda Chi Mushok Ngsak Khawai National Highway 202 wi Shongfu Aya Kuire Yudna Samatha Vahaira Sagamtha Otsin Chile Kuire Yud member Hang Trukta Akana Sharukhuya Chia Shongfu Makamatha Tailala Concerned Authority Bingna Migmazang Kami Tawada Kuire Yudna Maringapa Pangshoka Otsinji Kalang Aina Ngui Tariwe Alungli Kilometer Pangashika Samatha Kavana da Kuire Yudna Paumia Ramro Entertainment wi Tangkhul Kaji Tangkhul feature film Ngavai Ayat Yukrul Le Kresada Jitei Mihera Amochi Yukrul Down Holy Jitei Mida Yari Mi Shakatum Langda Navayanga Film premiere Kazip Jili Major General Retired Pasho Kariwo Namaso Samia MSB DCL wi Manager Sorting Kashungna Kayawo Sadavazanga Tangkhul Naga Film Association wi President Chingya Chawung La Vangarumda Shochiwi Donors Pinkala Yarili Ningishilamia Tangkhul Naga Film Association Censor Board wi Convener Asoluitila Vangaruma Tangkhul Naga Feature Film Ngavaichi Makanmi Rambrona Kakapi Kala Direct Sada Mashun Saiza Aina Enjer Simrana Kamataya Rong Rewa Soting Kashungna Ramro Entertainment wi Kamati Kashokwi Niyang Kawung Pongshokta Film Kakabwi Producer Director kala actors pingwi mangmaningla kadai gachung ka zanglaga atam aman zangda nam gshok sada yarina wayang mi serza gaji kasatsanga maso paisho khariwona gahang todna rei gasang hili itum vreli mamalai hayasa gaji hangda Tangkhul yurna lahi thada nam shokta khalai hili ningyang khawung pongshoka Jena masoda director producer actor pinglila itum wingashan hili mathada yangsang sakngaya da hangsanga Apollo la Kakapia Film Director Writer Makanmi Ramrowi Committee Tangkhul Feature Film Ngavaichi TRI Thangmeiring Lila Achiwi Tarik Trada Truktang Jithei Migida Ledale Chile Minister Kashim Bashumna Maso Wasada Wazangra Kala Tourism wi Director W Ibohal Singna Kayawo Samira Ayurveda Barf Hoda Ayurvedic Mela Aya City Convention Center Imphali Apokhaira Melaji Manipur wi Governor La Kaneshan na Tharkat Kamida Katumthang Rungmiki Gijina Ayurvedic Mela Jili Kalem Aina Dr. Lee Kangsan Ari Kala Yoga Training Kalem Aina Kami La Ayush Exhibition La Sadale Melaji Vinoba Seva Badistan na Ayush Ministry with sponsorship Aina Makok Kamina Tharkat Rani Jili Governor Kaneshan na kahang Ayurveda hina kakhanang gagzatra kali pa kami leida pusag pa mirin kwira kami li ngajondelay ailments and live a healthy lifestyle Ayurveda wi kamataya karinva pusa ningkala manglawi balance lake vai kasahina da hangsanga Ayurveda hi ajalaka aina India li shichinra kasa kazat khangha apongna Kala awayina Shichinra Ghai Ayurveda wi Kamishung Kankana Taikwida Chile Gadom Kawai Ministry of Ayush Sokamina da Kaneshan na Hanga Mela Gasho Chile Central Council of Research in Ayurveda Sciences with Director General Professor Dr. Rabi Narayan Acharya Nala Ayurveda wi Kapamaramli Hangsanga MLA Thangjam Arun Kumar DM University with Vice Chairman Professor N. Rajmohan Singh Kala Ayush Director Dr. A. Kuneshwar Shaman Aina Katam Naupingla Wazanga Our Thangmeiring na Sem Gshok Kala Phag Shok hina Og Thuili Khangajai Kachunga Khwirami Haira Jidada Ara EI Pro Water Filter hinala Ultra Smart Alkaline Water Filter li Khangajai Khwiradalai Pro Water Filter hina Ultra Smart Alkaline Water Filter Khwiramida Turu Kishiman Malay Lakla Shaka Willi Shaka Kshenga Mineral Turu Sampang Saka Pro Water Filter hina Sheng Mai Thuigje Mineral Turu Chungmai Mia United Kingdom wi awungru Queen Elizabeth II Okutui aina country hera British monarch Sangmai Cup Mungra Gahaiva Elizabeth
Alexandra Mary Windsor na ngalai chi singum hangshini kada thanra laga ajahon tarai chi shathang kantui gaina Queen Elizabeth II hi singum hangchikoda thru gaira sai awong roji Scottish Highlandly khalai Balmoral Castle chingri ena kantui yada hanga Queen Elizabeth II mawansa ga highway ga khanang khangrumpong shokala khaya ga shi jithaida India shogarna akama state morning muyonra da chishat haira Britain awung rugan guthui wi sikfu phong shok chimi sho akama national plan half mass aina kahir ngasakra kala official entertainment angran angye lamukhui kamra da home union ministry na chishat miya United Kingdom wi monarchy phungba khawai King Charles thirdly Britain monarch ngapam aje chisinra da leya Rims wi OT complex ngalemli elevator semgasang department store BAC and pain management clinic aya shopokhaira Obstetrics and Gynecology Department lila arihon wi akap akai khuisanghaira Utility block la shoda aya psychology rims wi director Dr. A Sanda Singh na tharkat kamiya tharkat kakajili rims wi akokaping department wi gathana ping faculty members kala staff ping la wazanga Ladluida achu wi khamata ping Naga Yazabo Indian Constitution ning rum khwai khangran ksa lahera Manipur BJP wi Vice President former Minister O Lukhoi Singh li kabang sanghaira Aju wi pau hiling changhaira pau ngana da khlin sum sai korali ringkapa kala khamahaya sum show ngsa serano